Ajde, reci. Ja sam Bekiri Amira, 82. godište, ne radim nigdje. 2004. otkrila sam da imam tu vrstu, to. Išla sam tad na pretrage i nisu mi vadili, pošto su rekli da tad nije potrebno. Onda sad, unazad, do jedno 15 dana, otišla sam ponova i onda su mi našli da imam 2 tumora. Pošto sad nisam u mogućnosti da obavim tu operaciju i ne radim nigdje, i nisam u mogućnosti da to sve obavim i onda moram tražiti pomoć ovako od dobrih ljudi koji imaju da pomognu i tako. Znači, je li ti veliki problem dijagnosticiran da ti to raste, ne raste? Koliko se radi hitnosti te operacije? Pa trebala sam to da napravim već za sedmicu, 2 dana, pošto nisam u mogućnosti da izvadim sve nalaze. Nešto sam izvadila sad, a za drugo čekam još, moram ultrazvuk i onda nakon toga trebala bi operaciju, ali čekam da se nešto skupi da bi onda mogla. Znači bez para ne možeš se operisati, ili tako? Ništa ne mogu. Ne možeš otići na te preglede. I Da. to je znači svrha ovog što se mi želimo obratiti drugim ljudima da pomognu i tako. Do čega inače živiš? Radiš igdje? Ne radim nigdje. Tata ide, skuplja željezo, lim, tako, bakar, mešing i to što prodamo od toga. Znači tako. faktički samo za preživljavanje. Da, da. Ne mora ni biti preživljavanja, leto. Borite se koliko možete. A dobro, vi gledajte Da ne prosimo uglavnom. mi ćemo putem web stranice i džemata u Urje da probamo nešto da pomognemo za vas ovdje, pogotovo za tebe. Evo, ljudi su vidjeli koje se problemu radi, znači radi se o tumoru koji je uznapredovao, znači radi se o životu i smrti na kraju. Znači to je jasna stvar, a ti sama se nećeš moći izboriti sa tim i sa tvojom porodicom bez pomoći drugih ljudi. Da, ne mogu nikako. Mada ja mislim da ima puno novljana, da ima puno urijaša koji će iskoristiti ovu priliku da tebi pomognu. A eto, vidjet ćemo, za 7 dana bi trebala ti, jel de, na tu operaciju. Imam 23. zakazan ultrazvuk. Aha, tek ultrazvuk. I nakon toga odmah. Odmah na operaciju. Da. Ja ti želim brzo ozdravljenje i nadam se da će biti, ako Bog da, razumijevanja od drugih ljudi. I ja se zahvaljujem i svima koji budu pomogli na svijetu. Evo, mi ćemo još samo da kažem, znači putem Aldina Mehmedagića, da on bude koordinator ove, da smo mi drugi svi pretežno sad zauzeti, da on bude koordinator za ovu tvoju pomoć. Evo, ja ću znači pozvati ljude da koliko vama ili koliko njemu da preko njega ide ta pomoć, znači on će s vama kontaktirati ovo cijelo vrijeme i ako šta bude, a vjerujem da će biti ili ovdje po džematu da skupimo ili iz dijaspore da neko pošalje ili vama direktno da nađemo nekakav kontakt ili ćemo preko Aldina, preko Western Union, neko će nešto poslati sigurno. Znači, uglavnom, evo, mi ćemo zvanično da bude i Aldin Mehmedagić koordinator za vašu pomoć. Eto.